Menteri Ketenat Tourism Kajela Uba Pual Lingdo hakakat praterik risa ulakan tho pyrshah halor kijingmi jong kijing pyrshah ban penlong ya kata masa cherry blossom ha kasngi ublay da kaba ong man kasngi kade kasngi kaba khuat kaba kyntang bat kerpang tang na kabenta kawai kasngi ne kasngi ublay kane kajing penpau kajong u kalawan long hadian ba kawai ka kenhun seng bala tip kum kasandur tip kur tip kha e ringyo hinyo trap sti kalapha da ka memorandum sha u menteri ketenat tourism uba polingdo da ka ba penpau pyrshah halor kajing shimrai ban penlong ya kani kata masa cherry blossom festival hakasngi ublay habakaran syakilat pathai khubor uba pol ulaong man kasngi kade kasngi kaba kyntang bat kaba kordor bat kamdai tang ba kibriu kilong khuj bat chakri blay tang hakani kasngi jong katayo bat kalalong kibam khuj habaro kawai pat kisngi jong katayo kani kata masa cherry blossom kanlong ha ka khatnyo khat phra bat ha ka khandai tarik sngi ublay hapo bhoirambong ribhoi district nakalyang ka sarkar kalakmi linti ba kani kata masa kan khring ya palat shilangut kinongwan sangkai perthai syakani ka jilla na ka benta banwan sakhi bat yashim benta hakani kata masa shu ha kani kata masa kinwan yashim benta ru kinong ruai bat kinong tamba pawnam ka perthai kabakan thup ya uronan kiting pink panda jonas blue hybrid theory kenny musk na lor ki weipat. Every day is holy, every day is precious, every second is precious. There is not just a particular day in a week which is holy, and the rest of the week then become unholy. So I don't think it's really worth commenting on.